Ngiyanibingelela lana nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Mandla Zulu. Lezi izigameko zempilo. So today ngivakashela ubhuti wami uzongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani. Asichazele nina ukuthi usehilile yini. Asike simuze ukuthi engabe usiphatheleni. Sawubona. Sawubona sisi njani? Ngiyaphila unjani? Sikhona. Ngiyafaka amakhaza. Ngibona ngazi ukuthi wena uhleli uright awukodoli. Hayi. Noma shaya insimbi. Hayi ngi-right nje mina mfowethu. Ngiyajabula uma ushapha. Ngicela igama nesibongo. Nala ubuya khona ngokuhlala. Igama nguSiboniso kaShange ngisuka eMbumbulu. Uduma very far. Yeah, ngidume kude nje kakhulu. Okay, so bagila ngani? Akungithi nje kwagileka nami kwagcina sekugileka nabantu abaningi abangahlangene engathi engangahlangene. Shuthi kwanginalosisi lo engangithandana naye. Ngimthanda nje sithandana kumnandi sivakashelana sishirisha amafoni ngazi yonke into yakhe yonke into yakhe bengixoxela kube mnandi nje kwenje. Yes. Kuthe kuhambeni kwesikhathi usisi nje sekuphele u2 years sithandana. Sengiyabona ukuthi lezi zinto ekade sizenza sinaye ayisafani manje. Senokuthi nje mekhuluma nefoni angafuni ukukhuluma nayo phambi kwami yabo lezo zinto lezo ifoni yakhe ihlezi ku silent ukuthi nje noma sibondile naye asanayo lo mizwa sengiyabona ukuthi la kahle kahle angisathandwa mina. Yeah, ngiqhubeke kodwa nginganaki naloko siqhubeke nje sithandane silento sivakashelana kuze ukuthi ngelinye lamalanga ngimfica uzivalele egumbini ukhuluma nefoni iku loudspeaker uyasho ukuthi hayi bekumnandi sindawonye bekumnandi sindawonye akakhulumi nawe lapho akhulumi nami ukhuluma nefoni nje iku loudspeaker ukhiyile eminyango usho ukuthi ngiyezwa ngingaphandle ukhuluma nobani umuntu osilisa kodwa ngoba izwi liyabhodla uthi nje hayi bekumnandi kundawonye esibuze mina nindawonye kephi hayi ukuthi ke ngafikelwe ilokho uthi hayi lo uyangijolela sure okay ngicabanga ukuthi ngenze njani ngimbuze ngalento ngaleso sikhathi yena lapho ngaleso sikhathi wena kade uzwa kanjalo akabona ukuthi abonanga lutho uyezwa wena lutho kwangathuleka nje ngangqongqoza wavula sahlala nganga actor as if khona into engiyazi kepha kodwa iyangihla lonto waphakathi uthi hayibo lo muntu ushilo uthi hayi bekumnandi kusindawonye lapha ngazi ukuthi bekuyikephi mawucabanga ngokwakho i-relationship yenu kuze kufike ekuthenini athi nje bekumnandi nindawonye kukhona mhlambe la ubone ngazi usushodise khona mhlambe waze wacabanga ukuthi angaphuma abe kwi-relationship nomunye umuntu mhlambe ngingathi phezulu kwakho mhlambe ngathi uthando bengimnika lona lube liningi kakhulu angazi because be umuntu obuke ngathi usecikekile mina bengiye ngikubone lo ukuthi mhlambe noma ngenza into usho ukuthi hayi ngeke yabona umuntu siya accepta nje kodwa mhlambe sengimla nihlangane kanjani ke naye sasifunda naye nje esikoleni ya saqala ukuthandana khona esikoleni ngaze ngaphuma esikoleni ngithandana naye nje kumnandi. So uzwa ekhulumisana kanjalo nomlisa awukaze wambamba before angikazi waqalisa ngaso sikhathi yeah since saqala nje ukuthandana bekumnandi into nje iqale ukushintsha njoba siqalile nje njoba sengiqala nokusola futhi nami uthi ayingeke khona into wrong la njoba kukho into wrong futhi sengiphinde ngiyeza ukuthi hayi bekumnandi sindawonye isiyagcwala incwadi lapho uthi should lezi insolo zami vele eziyasebenza kuze ukuthi ke ngiyazama manje ukuthi ngenze njani ngicabanga ukuthi mhlambe ngimshaye ngiyabona kwamshaya futhi ngeke ngisize ngalotho isicina kuzoba ubushwa mina futhi mengithi ngiyamshaya angazi ukuthi iphi indlela engayilungisa ngayo lonto ngize ngathatha isinqumo esinzima kami wenzeni ngithatha isinqumo sokuthi okay ngoba ngisamthanda and nginesho ukuthi izinto phakathi kwami naye sangalunga ngibona ifuture naye ngathatha isinqumo sokuthi ngihambe ngenyangeni ngiyothola umuthi ukuthi angithande angihloniphe enze yonke into ngimdlisa ukuthi athobele umthetho wami okugcine lokho sekuba inkinga ukuthi idliso yena lim affecte ngenye indlela
ubugcine sentringo kwangempela like wahlanya nje straight. Umbono wokuthi uye enyangeni, umbono wokuthi umdlise uqhamuka kanjani? Umuntu vele othanda izinto zesiZulu noma uzwe ngabangani ukuthi umuntu uyadliswa mhlambe mekuwukuthi uyaqala uyaganga noma kubuya phi nje lokho kwedlisa? Isintu vele ngiyasisile into engiyilandela kakhulu kwawukuthi ke nokuthi ingcindezi yona ngiyitholile. Ngitholile kubangani ukuthi hayi ngeke boy vele lengane uyidlisa straight. Kwawukuthi nami ke ngididwe uthando kahle kahle ngatshethi vele lokhu kulungela ukuthi mangase ngikwenze kuzoba right kanti umuntu uzovele ahlanywa ngempela phithene wangempela. Manje awukazi uzucabange mhlawumbe ukuthi ungaba nomunye umuntu oseceleni ke wena ke ngale nje kokuthi umdlise mhlawumbe ungazama ukuthi mhlawumbe uphume omunye umuntu lokho angikwazanga yena nje inhlizweni yami nje khale sakhe isiginci ngasho kanjalo ngoba namanje futhi njengoba sengimbone sehlanya kanje sekubhlungu angisathandwa ngempela. Manje inyanga ikuyalela ukuthi wenze njani uke wenza njani ukuze umdlise uhlanganise nani angeke ngibe nayo show yomuthi ukuthi umuthi muni ngoba mina ngifike enyangeni inyanga yangitshela usakhe thatha lo muthi kanje ufake esiphuzweni sakhe lapho ke kuzobe sekuyaqala ukuthi abuyelwe ukuthi uyakuthanda uyakukhonza njalo nje yena ucabanga ngawe ufuna ukuba nawe ngaso sonke isikhathi. Okay nguthatha umuthi ngusebenzisa mengithi ngimesemva kwesikhathi emva kweisonto isonto singiyambona umuntu okay uyafika endlini kumina uyangqongqoza okay hayi ungitshela wejwayele ukufika before ungamdlisa ubekasho mezofika kulokhu vele wafika vele wayifikela nje okay ngimangale ngitshetha hayi okay sharp uyasebenza umuthi kwalomjida kodwa manje wenza izinto engingayiqondi yabothi unesikhathi sokuthi athule nje ajame athule ngithi ngiyabona ukuthi hayi khona into wrong ngaye kuthe sekukhamba isikhathi emva kwamasonto amabili ngiyezwe kuthiwa hayi umuntu uxakile uyashaya abantu emgaqweni uhamba ethuka unomsangano nje awenzayo omningi uthusayo futhi ngeke abanye abantu bawumele kubo bathini message kubo aba understand ukuthi kwenzakalani babona seshintshile nje aba understand ngempela ngoba ngizeke ngezwe mahebezi bayitshela mhlambe useyidakamizweni kodwa manje sebeyabona ukuthi bengeke umuntu osebenzisa idakamizwe manje ngiyayisola futhi inkinga futhi angazi ukuthi bekumele ngenze njani angazi ngempela bekumele ngenze njani ngoba ngiyamthanda namanje ngisamthanda uyahlanya orahlanye ngiyamthanda. Ugcine nini kona ukumbona? Sekuphele 2 days uyakhona ukubona ukuthi konje wawukade ubani naye inke asekuwesi manje umqondo wakho uthikameze seke ngenye indlela manje awucabanga ukuthi mhlawumbe ungaphindela enyangeni uyosho ukuthi hayibo phela sekwenzeke kanjena manje ngikuzamile lokho mengifika enyangeni bathi fakile abakwazi ukubuyela emuva abayikhiphe into abayifakile. Ubani umuntu ojwayelene naye wakubo emndenini wakubo? Usisi wakhe ngina ukuthi ngike ngixoxe nakho. Uke wamtshela usikwenzekeni? Ngiyasaba. Mase kwenzeke kubo babone le video? Ingani iyona ndlela le engifisa ukuthi mhlambe bazi ngayo ngoba ngiyasaba ukubaqonda nje ngibatshela ukuthi no kunento kanje hayi ngiyasaba ngempela because angazi uphukuphuku noma ubulima lento engiyenzile angazi. So mekudale kubutha ke uzobusenza njani phakathi kwakho nomndeni wakhe? Kusomele ngamukele akukho kunye kusomele ngamukele noma yini enzakalayo kusomele nje ngiyamukele kodwa kufanele asizwe ke usisa angagcini enje. Nami ngiyathemba mhlambe uzokwazi ukusizakala because nami sengizamile ukuthi okay ngireverse lezi zinto engizenzile but isangoma siyasho ukuthi fakile
ayikho into angayenza nayo. So umuntu obhekene naso manje ungathini kuyena? Into engayisho nje ukuqala ukuthi whatever wenzani intombazane ungayiforce ukuthi kuthande mingasakuthandi. Because ngibonile mina uthi lo Cherry okay akasangithandi but ngazama izindlela ezigcine seyilidele izintweni ezibhedayo. Because ngoba ngasiqaleni ngacabanga ukuthi okay ngivele ngimdumele ngimshaya kwayilokho futhi kwakubheda. Kwakubheda lo so ungayenzi into ebhedayo komunye umuntu. Ungasithathi futhi isinqumo ongazi ukuthi sisukulidela kuyiphi ifuture. Ngazi ukuthi angasinda mhlambe mangase kuthiwa uyaqhubeka uthola usizo akhona ukuthi asizakala abuyele esimweni. Ngenza noma yini nami ukuthi mhlambe ngixhase ekusizeni ukuthi alulame kulesimo abhekene naso. Angazi noma mhlambe mase elulamile uyokwazi yena ukuthi angixolele. Umndeni wakhe wona abazali bakhe bazokwazi ukuthi bangixolela lesenzo. Ekhaya bona ngoba kasekhaya bazi. Bazobe beqala nje ukuthi kunesehle engisenzile esimbi kangaka. Mbukeli lapha ekhaya mekuthi khona indlela oyazi ukuthi angasizakala ngayo bhuti siyacela ukuthi uzoyishiya inamba yakhe then sifaka lapha escreenini ukwenzela ukuthi ukhona ukuxhumana naye ukhona ukuthi ungalikhipha lelo sizo lolo ocabanga ukuthi angasizakala ngalo because kubi uyachaza isimo ukuthi na akasathanda indlela sekwenzeka ngayo sebonga kakhulu usivashela kuhlelo lethu. Ngiyabonga sisi. I hope usizo uzolithola ugade e-comment section mesiphumile episode yakho. Mbukela lapha ekhaya siyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe ulike ushare ngiyathanda kakhulu. Bye. Is the Black Life TV.